Tako da mi možemo reći da je to bio jedan vrlo težak dan koji je na neki način, pogotovo sa sveukupnim dešavanjima, imao jednu posebnu težinu, što smo mi na taj jedan, rekao bi, vrlo težak način poslali poruku da Bosna neće šapatom pasti. U maju ratne 1992. godine mi u vatrogasnoj brigadi nismo imali određeno radno vrijeme. Nismo imali jutarnjih postrojavanja i nismo imali uobičajene primopredaje službe. Zbog manjka ljudi i zbog velikog broja požara non stop smo dežurali u brigadi. Kući bi odlazili samo da se okupamo, da se presvučemo i da se malo odmorimo. 2. maja, poslije duge i neprespavane noći, ja sam odlučio da odem malo kući, da se okupam, da se odmorim. U gradu je vladao haos. Snajperski hici, artiljerijska paljba, granatiranje. Jednom riječju rečeno, u gradu je bio džehennem. U pospodnjim satima ja sam se vratio u brigadu. Nepuni sat vremena od mog dolaska dobili smo dojavu da gori glavna pošta na obali. Odmah smo sjeli u vozila i uputili se prema pošti. Vidjeli smo da požar u pošti nije izazvan izvana, nego iznutra. Naš objekat pošta je, dolazili su uposlenici, između ostalog i 2 uposlenika koja su primljena prije rata. Neposredno prije rata jedan inženjer iz Beograda, jedan inženjer iz Zadra. Vjerovatno sa zadatkom da izvrši diverziju ovoga objekta kako bi onesposobili poštu gdje je bilo 43.000 linija, odnosno brojeva za Stari grad i centar i naravno time ubijali između ostalog i život korisnika, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo situaciju da nam nije praktično od granata sa okolnih brda gorila pošta, nego je izvršena diverzija unutar radnog osoblja pošte koje je u to vrijeme zatečeno. Ti ljudi su odmah nakon toga od strane vojne policije uhapšeni i nakon tog hapšenja oni su priznali to svoje zlodjelo, bili su smješteni u vojno-istražni zatvor, odakle su nakon izvjesnog vremena razmijenjeni za naše pripadnike armije koji su bili zarobljeni od strane srpskih snaga. Vatrogasci nisu predavali. Nastavili smo s akcijom gašenja požara, u nadi da ćemo ga uspjeti ugasiti. Međutim, sad shvatam da nam je tu nadu ulijevao bosanski inat i iskreni patriotizam. Sa nekih 30-ak skromno opremljenih ljudi i sa djelomično oštećenim vozilima, po takvim uslovima i požar takvog intenziteta je bilo nemoguće ugasiti. Borba s vatrenom stihijom trajala cijelu noć. 3. maja, jutarnjim satima, nas nekoliko rukovodioca akcije gašenja požara na čelu sa komandantom vatrogasne brigade Rahmetli Kenanom Slinićom donosimo odluku da većinu tenke ljudstva prebacimo u ulicu Šenojna i da spriječimo katastrofu koja bi nastala u slučaju da se požar sa pošte prenio na zgrade koje su bile naslonjene na poštu i na pumpu koja se nalazila u neposrednoj blizini pošte. Mi koji smo učestvovali u akciji gašenja pošte, nažalost, ne možemo se pohvaliti da smo spasili poštu. Ali se možemo pohvaliti i s ponosom reći da smo spriječili širenje jednog blokovskog požara u kojem bi na stotine naših građana ostalo bez svojih stanova.
prve granate su počele bliže da padaju. U samu Titovu pale su 3 tamo u zemu. Mi smo se sklonili u ovaj dio ovdje gdje je ovaj bar Stefanel. 2 granate nisam uspio snimiti, registrirao sam. Bio sam malo mi je i krivo bilo, što sam bio orijentisan na neku drugu stranu. Skontao sam ubrzo, vrlo brzo sam skontao da ne trebam isključivati kameru, nego da pustim kameru da ide, jer u onom momentu dok kamera stane pa krene, desuje se stvari. U jednom momentu čujem ispaljenje. Priđem uz ovaj stub ovdje. Svi su pobjegli. Svi koji su tu bili, pobjegli su unutra. Pobjegli su. A ja sam sa kamerom ostao tek toliko, neki 20 centi koju sam dao ono, pa šta bude, bude. I čekao, gdje će. I pogodi u kadar. I tako je ja postao ratni snimatelj. Pred Narodnu banku. A raskrsnici između Titove i Dalmatinske. Riječ je o strahovitoj eksploziji. Ne znam imali povrijeđeni neki poginuli. Evo mene! Dođi nas. Evo pogledajte šta je ova posljednja granata. Jel ideš? Pogledajte šta je posljednja granata učinila. Sami ugao Titove i Dalmatinske. Ne znamo da li ima povrijeđenih ljudi. Tog dana, 2. maja, bio sam ovdje dežurni u ovim prostorijama. Počelo je negdje, jutro je bilo sunčano i dosta je bilo mirno. Negdje oko 12 sati, u stvari počeo 11, pola 12, ne znam tačno, počela je pucnjava po gradu, odnosno čuli smo zvuke granata. Tada je počela i bolnica da se trese, ove prostorije, i onda je u vrlo kratkom periodu je ovdje na našu kliniku je došlo 53 povrijeđena čovjeka, od kojih smo 28 zadržali, a 25 pacijenata smo obradili, zbrinuli i vratili kućama. Sada kad se sjećam tog perioda, ono što je zanimljivo, to je da su ipak to bile posebne okolnosti, jer i mi smo bili pod posebnim jednim psihičkim i stresom. Naime, tih dana je unutar bolnica velik broj kadra odlazio, velik broj ljekara, osobito hirurga su u kolonama praktično napuštali bolnicu, i vi dođete tamo negdje od početka aprila. Svakim danom je u narednoj smjeni bilo manje i manje kolega koji su nam se poslije javljali iz zapadnih zemalja, iz Sjedinjenih Država. Tako da je to ostavljalo jedan, vi kada ostajete u gradu u kojem se dešavaju tako ružne stvari, to je jedan poseban, i neovisno koliko se trudite da budete profesionalac, to na vas utiče, zato što vi ste tu sa svojom porodicom i onda ponekad se osjećate da ste osuđeni, da ste ostavljeni tu jednostavno. Ono što je još u tom periodu bitno, što je praktično ovaj prostor kliničkog centra univerziteta